Kikubor kibabnia. Menteri Rang Bakdu Kari Narendra Modi ula pelaj Paidbah ya shispa khat Tylli ki kam Shna Surok ba hakeleng ki jaka hakari ki ba shongdor shilak klur tingka henne shitengsingi na Gurugra Haryana. Kini ki kam ki kenthop ya ka Bynta ha Haryana ha ka Dwarka Expressway Tylli ha ka Ring Road ha Lucknow ka Bynta jong ka Anandapuram Pendurthi Anakapali jong ka National Highway 16 ha Andhra Pradesh, bat ka Bynta jong ka Iratpur sha Nerchok jong ka National Highway 21 ha Himachal Pradesh. Kiwe ki kam ki bahe ya ka ba la thong ya umaw nong rim ka kanthop ya ka Bengaluru Kadapa Vijayawada Expressway ha Andhra Pradesh, Nriutli ha Belgaum Hangun Raichur jong ka National Highway Nyospa Saupra e ha Karnataka, Tylli jong ka Shamli Ambala Highway ha Haryana, but Tylli jong ka Amritsar Bathinda Corridor ha Punjab. इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा।